Hello guys, welcome to Ghanatoday TV, and once again I am Nana Kofi. I'm here to bring you the trending and exclusive stories on social media. So yes, Kani Gloria and Ohemaa Jacky are at it again. Yes, omo to be money on social media, precisely Instagram. Yes, home no di omunjuma no akotene pa. Now we say the Ebeka say Ohemaa Jacky and fire first shot and on start here. I will say Kani Gloria, bibi any on mobile or we are seeing more Ebekosu Yaman because she is a greedy person. And then the past man so Enkosu, she will stop it. I better say Oboni Dia said you and no and a Kani Gloria Abababi one. Yes, she has replied, Ohemaa Jacky saying that she's not a greedy person. And now will be a kiss be about Ohemaa Jacky, so I'll say or abortion in your manyama. So here is the video. Watch it and let me know what you think in the comment section below. And also, please do well to subscribe to, Ghanatoday TV. So here's the video. Watch it. Nyamisha baby will be a midi Ohemaa Jacky ba ko no size. Oni pa bia woni brade bia yemfa wonya de mane nya yeda. Woni pa bia woni nso de wo bia na se de bia wonua bi koso na ye wo ya. Eni bre adokra wo se somro. E oni padua no wutiremu bia no. Wo ye bayifo. Ye do ye bibia nya yie. Sabi what is a toilet mumua. Ye you beto abontiana wu so da sabi toilet man na wo pre ho. What the toilet man no pre no kitikiti wi ni pie beto abonten pe no obewu. Sa na obi na ni bra de tie. What the ne ko ba bia ho ya. Obekọ se ho sisi a. But for ne ko ba bia di amane no ha beba obekọ champion ta ho no. E ya so masi. Adanti na da bia wo mani pe kase woni bra de na wonya. E ya so masi. Adanti na da bia wo mani pe kase woni bra de na wonya wa so besa sa ano so e dey abaye no. E dey abaye na pese ese wa brabo ase wa ma tese ade bi obi benye wa asase so bia se nya wa na ye oya. E dey abaye so no. Atiefo Meshra Mama Saka video bi. But I've decided not to say anything, not to talk. But sentence kitwa bi wo video ni mo a me pese me make it things straight up. Ohemaa Jacky Peter no ni Yesu Kristo nenam. Oni Yesu to nsa didi. Se wo po bi ama na kire Yesu ase a na Peter edi mu ntintimai obetumi a kire mu pa. But Peter ni Yesu nam a abufuo baaye no otwense kan twa wo bi aso. Nyankopon wampa mu Peter amfri nachi. Paul obeji Yesu Kristo di ye no ne nyame dwuma mu edru bebi ma Paul ka se papa me pese me ye mentumi nye ne mumboni a mempe ena me ye nso sa Paul na o ena twere nwoma koma Timothy se ese wohwefo se ne hunni asem sa quotation no na Paul wa fa stage any level a me se mi wo mu no wa famu a e de ne ko nyina kwa wie ye pa o tre na ni kohwa na chi no ohun so oba nyamedwuma mu no emfum so bebre na waye ena ejina so na ode tro nwoma de koma Timothy se enye ensem na ho ema ya ye de akira ye ba eno nkire se obi eye sofo a emfum so ni hu oye nipa obetumi afom. Why a video abeka nsem bebre ehu hia me. But o make one point be say e was a meja menya medwuma me yesese na makomate dia. Eno na ama ba out a me ye video we dia reply Ohemaa Jacky. Me Gloria mete Ghana ha. Ena wo fru plane free UK ba Ghana ha. Ebeka asa woni brother Sami adeti emu abortion. Sa wo so to nyame nwumo. Uye minua o me no ye adwuma ba ko. Jasa wo de no wo de fa nwum tuom. Na me so me de no me de afa asem kam. Nyame dwuma ba ko kro na wo twempana tu mu nyinsen guye. Abra nanka obi anya we wo media. Abra nanka obi anya we wo Ghana ha because mo fa mo ho no na wo bi ani ho. O ya abortion na wo bi ani ho. But won so to me the ba media because na panie bi wo na bibi nkoye na wudi yawo
That time no na wo pesa wo kasa na wo ye free. Enti wo de ba bonten say yenso yenti bi. Wo de na wo nyanya menwom na wo to. Yete ana nanse ya oba besia wo bese ne ko aduro so. Ekotutu nuro. Ema enwo anim guase e be hye wo se wedding gown. Nyamenwom no wagya ato Ohemaa. Still ye fra gospel artist a utumi nya akukuduro sa fra wo ho gospel artist. Sister, unto minjai preaching da. When ya watchful na si wenim. I can't for almost hours. And some who can you now so some me. And na make us a mean for foot will be a near Juma me babontene. I bet you mean some wa bontin you name wa Ohemaa. When you be woo ube ferry. But a hun here. So uji enim guasi and when janya menyom neto. Na still what so from home gospel musician there. Ghana ni wiase nyina ni baby a Kani Gloria me free. De bia me kase ye po bia mana di Kristo ho adanse a enye me because me history nye me background nye nyema ma ye twam no enye me mfata se me ka bibia fa Yesu ho. Enso eya dom. Nyema ye nei eye me fe papa. Omo ni mashase nyina no. Omu de nyame asema mabrabo ne ene wuhu ya wuhu ne se eye wotan a watwefo na si wanim a wo ye me no sister me de me de nyame ase because na enye kra na enye bet me wogidie ba ko se nyame se wo hye nyuma passe a wo de kwa wie ye papa emre bi bedru a sister unya me ho asem nka biem na nyame wa ye me ho adwuma wie emre bi bedru a ne me wo mu ni nyina no menya experience wom meye matured me komanim wo niema bim meja niema bi wa kire na mfomso nketenkete ya meye abeye disuade amanchiri ma omoso omo beba nti Ohemaa Jacky nyamesam ne de minyaka sa wo wo kwa aduro so no wanya nyame nyom ne to dia me so me ka kire wo se minya nyamesam ne ka Ewurade ama apapafo Ewurade bama adebonyefo empanyinfo krobu babi se ufiti preko petu wonse a moja eba min sachran wie min sachran wie boni bi wo ho megusu bompa yesre Ewurade se o ma me ahode a me de bedi sa boni no so Ewurade ndombo me na me wie peye wonanim enti sister sa wo de uhu se wa wie na nyame anim no wunni fo na mfumso obi ani hu a ye de nyame ase ema wa brabo unua me de me nam kwaso a me ba migusu a mesre Ewurade ahoodene nti nyame de me bedru nyame de me dru so asa na ema we unhu biem